Ubwiyunge hagati y'u Rwanda na Uganda ubu biri mu nzira nziza ku buryo nko mu itangazamakuru nta nkuru namba iri muri ibi ngibi ngo u Rwanda na Uganda biri kwiyunga, nta nkuru birimo. Mu bya tekinike ibihugu byombi biri mu cyitwa diplomatic rapprochement and normalization, ubwiyunge n'ubusugire bw'ubufatanye. Gusa Uganda n'u Rwanda byanyuze mu bihe by'ubushyamirane bukaze kugera n'ubwo igihugu kimwe muri ibyo ngibyo cyagezeho gishaka kurimbura ikindi cyangwa kugisiba ku ikarita ya Afurika. Byari bicecetse, abaturage bakamenya bike cyane cyangwa se ahubwo bakumva ni ibisanzwe, ariko imbere mu butegetsi bw'ibihugu byombi cyane cyane hejuru mu bayobozi b'igihugu ndetse n'inzego z'ubutasi rwaragigaguranaga. Nta munsi n'umwe ubutegetsi bw'u Rwanda bwabayeho butikanga ubwa Uganda, no mu butegetsi bwa Museveni nuko byari bimeze, bikangaga ubutegetsi bw'u Rwanda. Imitego yatangiye gutegwa ngo ugenda nabo umushibuka umuhitane. Ibyo abantu bamenye cyane nibyo mu bihumbi 2017 kugera mu bihumbi 2022. Ndibuka ko umunsi umwe ku irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame 2017, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yinjira muri stade Amahoro yakomewe amashyi menshi cyane n'abaturage. Icyo gihe umwuka mubi wari utaratunguka, gusa abantu bari bakomeye cyane bazi iby'ubutegetsi byarabarakaje cyane. Bibaza impamvu mu by'ukuri abanyarwanda bashobora kurenga ku bintu byari bihari bagakomera amashyi Yoweri Kaguta Museveni i Kigali aza mu Rwanda yaranyuze mu nzira yo ku butaka ashagawe imihanda yose. Birashoboka cyane ko nko mu nda y'ingoma ibintu bitari byoroshye, wenda ku rundi ruhande ntibyari byishimiwe. Abaturage b'u Rwanda kimwe n'aba-Uganda bari bataramenya ikijya mbere. Imyaka mibi cyane 5 y'umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda, ibihugu byombi biregana ibyaha byo gushaka kugirirana nabi. Inkuru mbi kandi utaruzi nuko ibi bihugu byigaragazaga nk'inshuti z'ibihe byose mu karere, burya ahubwo barabanzi b'ibihe byose mu karere mu gihe cy'imyaka 20. Subiye mu nkuru z'amateka inyuma cyane, inkuru itangirira Kisangani muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niba witeguye neza reka ntangire, uraza kumva ukuntu umubano abantu batekereje yuko wangiritse ahubwo utigeze ubaho n'umunsi wa rimwe nyuma yo kubohora igihugu mu Rwanda. Kubera yuko byose bishingiye ku mateka, reka mpere ku rugamba rwa Kisangani rwabaye mu ntambara yo muri Kongo y'igihumbi 1999 n'ibihumbi 2000. Iyi ntambara yiswe Kongo ya kabiri. Ni urugamba rwatangiye nyuma y'aho umubano w'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda byari muri Kongo wari umaze kuzamba nako kwaturutse ku kutavuga rumwe ku cyerekezo cya politiki n'uburyo bwo kuyobora urugamba rwo kurwanya Laurent Désiré Kabila. Bombi bari barafatanije kugira ngo agere ku butegetsi aho muri Kongo. Ikibazo rero gikomeye cyane cyaturutse kumenamo igi mo kabiri, gucikamo ibice kw'ishyaka rya RCD ryafatanyaga n'ibi bihugu byombi, aho u Rwanda rwashyigikiraga ishami rya RCD Goma mu gihe Uganda yo yari ishyigikiye ishami rya RCD Kisangani. Iri shami ryari rifitiye icyizere uwitwa Ernest Wamba Dia Wamba. Ku bwa Uganda bifuzaga yuko nyuma ya Laurent Désiré Kabila, Ernest Wamba Dia Wamba wayoboraga RCD Kisangani ari we wahabwa ubutegetsi bwa Kongo. U Rwanda byari bitandukanye, nta wari ubizi mu baturage. Byari inkuru ziganirwaho ngaho mu gisirikare, nabwo mu bakuze mu gisirikare barwaniraga mu mashyamba ya Kongo. Hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda ibintu byari byatangiye gucika. Ubu bwumvikane bukeya bwiyongeraga ku nyungu z'ubutunzi bwavaga aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kisangani. Aha ngaha hari amayira menshi y'ubutunzi, cyane cyane ubutunzi bukomoka ku mutungo kamere ukomeye cyane. Byatumye mu kwezi kwa 8 kw'igihumbi 1999 ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda bashyamirana mu buryo bukomeye cyane. Biba n'ubwa mbere bibayeho hagati y'ibihugu byo mu bundi byari inshuti. Kurwana no gushyamirana bwa mbere byavuye ku gushaka ko buri ruhande hari rwo rwagenzura inzira z'ubucuruzi aha muri Kisangani no kugira ijambo ku mitungo ikaze irimo n'amabuye y'agaciro. Abari bafatanije urugamba guhera uwo munsi barahindukiranye, bararasana, barashyamirana cyane bikomeye. Abasivili bari aho ngaho bagira mu bihumbi amagana barahunga bakiza ubuzima bwabo. Intambara yangije byinshi hagati y'impande zombi, cyakora ntiyatinda. Haba amasezerano y'agateganyo yo guhagarika imirwano. Agahenge karavuzwe hagati y'impande zombi, gusa nikagarura amahoro arambye kubera ko ibihugu byombi mu rwikekwe
byakomeje no kunekana, bitangira no kuzana buri ruhande ingabo muri Kongo mu buryo bitumvikanyeho. U Rwanda rugatunda ingabo ku ruhande rwarwo, Uganda nayo igatunda izindi, buri umwe agacunga undi ku jisho, akazana ibihumbi by'abasirikare muri Kongo n'amakamyo, intwaro hamwe n'ibiribwa, nta n'umwe uzi ikijya mbere ku rundi ruhande. Byageze naho Uganda itangira kurenga umurongo, itangira gushyira ingabo yazanye mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka w'u Rwanda, itekereza yuko igihe icyo ari cyo cyose ishobora gukoresha izo ngabo mu kuvanaho ubutegetsi bwari mu Rwanda, kandi nibwo bwari bugitangira kwiyubaka. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi 2000, imirwano y'u Rwanda na Uganda muri Kongo yarongeye irakara, bararwana mu buryo bukomeye cyane. Ingabo za Uganda zishaka kwigarura ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda byari mu majyaruguru y'asirazuba bw'umujyi wa Goma, ariko ingabo z'u Rwanda ziritambika. Cyari ikimenyetso cya kabiri cy'uko ibihugu byari maze imyaka mike ari inshuti, rwose umubano utagishobotse. Iki gihe ibisasu by'imizinga byatangiye kuraswa mu bice bitandukanye, bituma umutekano w'abaturage n'ibikorwa remezo bihungabana ku buryo bugaragara. Impamvu hari abaturage ba Uganda n'aba Kongo batabyitayeho nuko urwo rugamba rwose rwaberaga muri Kongo, kandi ubuyobozi bukuru bw'ibihugu bukabihisha nkana. Urukurikirane rw'izi ntambara rwabyaye indi ntambara yindi, yo yitwa y'iminsi 6 nk'imwe muri Isirayeli. Icyo gihe batangiye kurwana ku itariki 5, basoza kurwana mu gitondo cy'itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2000. Umujyi wa Kisangani wose wahindutse isibaniro ry'intambara, kubera ingabo z'u Rwanda hamwe n'iza Uganda bakoreshaga intwaro ziremereye zirimo n'imizinga yasenye byinshi mu birindiro by'impande zombi. Ingabo z'u Rwanda zari ziyobowe n'abayobozi b'ingabo bari bazi neza imiterere y'umujyi ndetse n'inkengero z'umujyi, turaza kubavugaho mu kanya. Bakoreshaga amayeri yo kurwanira mu mihanda, kandi bagatega ibico bikomeye, byatumye ingabo z'u Rwanda zifata ibice 5 byose, birimo n'ikibuga cy'indege cya Bangoka ndetse n'ikiraro cy'ingenzi kiriho umuhanda wa gari ya moshi cya Chopo. Ibyo bice byose mbere y'uko u Rwanda rubifata byagenzurwaga n'ingabo za Uganda. Nyuma y'iminsi 6 mu gitondo cya kare ku itariki 10, imirwano yabaye nk'ihagarara. Ingabo z'u Rwanda zitsinda burundu uruhande rwa Uganda. Ingabo za Uganda ziriruka ziva mu mujyi wa Kisangani nta kintu zijyanye, zisubira hirya kure cyane, zizamuka mu majyaruguru zisatira ibice bya Bunia na Bwafasende. Uretse gukomeretsanya by'ako kanya hagati y'abarwanaga ndetse no gupfusha abasirikare kuri buri ruhande, mu by'ukuri intambara yateye igikomere ibihugu byombi mu bijyanye n'umubano. Uganda yatakaje abasirikare benshi, kandi igatekereza yuko ibyo byakozwe n'u Rwanda, ariko nanone yari ifite n'ikimwaro cya gisirikare. U Rwanda narwo rwatangiye kubona ko ibintu bitoroshye, niba abahoze ari inshuti magara bafashije mu rugamba rwo kubora igihugu bashobora gusakiranira muri Kongo kubera kutumvikana ku bintu ubundi bari basangiyemo inyungu. Cyakora uruhande rwa leta ya Uganda rwo rwagiremo n'ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko Uganda yanashinjwe mu rukiko mpuzamahanga rw'akarere mu bihumbi 2005, ishinjwa kwangiza igihugu cy'abandi no guhungabanya umutekano, kimwe no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho muri Kongo. By'umwihariko Uganda ishibwa amafaranga umurengera kugira ngo hasanwe ibyangijwe aha muri Kisangani byangijwe n'intambara. Ingaruka z'iyi ntambara n'amateka yayo nibyo byasenye burundu ubumwe n'ubufatanye bwari hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda, byari byaratangiye mu myaka y'1980. Mu by'ukuri icyo gihe Uganda ndetse n'u Rwanda nta kibazo gikomeye bari baragiranye, ndetse ahubwo Uganda yaje gufasha abanyarwanda bashaka gutaha kugira ngo batangire urugamba rwo kubohora igihugu. Ariko nanone urugamba rwa Kisangani rwabaye isoko ikomeye cyane y'ubwumvikane bukeya, ku buryo buri ruhande guhera uwo munsi rwatangiye kwikanga urundi. Ibintu kandi byagombaga gukomeza kurenga imyaka 20. Rwa rugamba rwa Kisangani turi kuganiraho rwayobowe n'abasirikare bakomeye cyane kandi bakuru, bafite amasomo ahambaye n'amayeri ya gisirikare, kandi kuri buri ruhande amayeri yatumye n'urugamba ahubwo rukomera. Bari abajeneho baze neza ibijyanye n'urugamba. Ibyo bintu byatumye urugamba rw'u Rwanda ndetse na Uganda muri Kisangani rukomera kurushaho. Ku ruhande rw'u Rwanda abagaba b'ingabo b'ingenzi cyane bayobora urwo rugamba, ku isonga General James Kabarebe ubari mu kiruhuko cy'izabukuru. Icyo gihe yari umugabo wungirije w'ingabo z'u Rwanda, ni nawe wari umuyobozi w'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Kongo. James Kabarebe yarazwiho kuba azi neza imiterere y'akarere ka Kongo n'ingabo zaho, yarazizi neza kubera yuko yari yarabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo igihe Laurent Désiré Kabila yarakimara gufata ubutegetsi. General James Kabarebe icyo gihe yari koloneli,
ntabwo yayoboye ingabo za Kongo igihe kinini cyane kubera ko yabikoze umwaka umwe 1997, ariko yarazi neza imiterere y'ingabo za Kongo, azi neza intege nke z'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila mu bijyanye n'urugamba, akamenya imihaga n'inkuka, ibikombe n'imisozi n'ibibaya bigize Kongo, aho kurwanirwa naho kwitondera. Yarabizi byose, yarazi kuyobora urugamba rwa kinyeshyamba, byaba na ngombwa akayobora ingamba zirwaniye mu mujyi nka Kisangani. Undi muyobozi wari ukomeye ku rugamba rwa Kisangani yari Major General Karenzi Karake, yayoboraga ingabo z'u Rwanda zaraho mu mujyi wa Kisangani. Yarashoboye gushyira mu bikorwa amayeri yose yo kurwanira mu mujyi, urban warfare. Yarazi gutega ibice byo mu mujyi no kuyobora urugamba rwo mu mujyi rurimo abaturage benshi, kandi akagira kajuriti nkeya. Yarazwi muri ibyo ngibyo, byatumye rero ubufatanye bw'abasirikare bakuru bombi butsinda byihuse ingabo za Uganda zarwaniraga muri Kongo ku bunararibonye butangana n'ubw'u Rwanda icyo gihe. Mu bandi basirikare bari aho ngaho muri Kongo hari Lieutenant General Patrick Nyamvumba. Icyo gihe yari koloneli, nawe yagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobora ingabo mu bikorwa byo gufunga imihanda itandukanye mu bice bya Kisangani no kwigarura amakatiye menshi. Nyamvumba yari kuri field neza rwagati mu mujyi Kisangani. Ku ruhande rwa Uganda, umuyobozi w'ikirenga wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kongo yari Major General Katumba Wamala. Icyo gihe yari umugaba w'ingabo za Uganda UPDF zari mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo byitwaga Operation Safe Haven. Katumba Wamala yagerageje guhuza ingabo ze zari muri Kongo, azishyira ku mirongo itandukanye y'urugamba, kwari kugira ngo bahangane n'igitutu cy'ingabo z'u Rwanda n'umuriro babotsaga w'amasasu. Gusa ku ikubitiro Wamala yahuye n'ikibazo cy'ubuyobozi kubera ko ingabo zasaga naho zitatanye. Umuyobozi w'ingabo za Uganda zari imbere ku rugamba muri Kisangani yari Brigadier General James Kazini, umwe mu bajenerali bavuzweho kuba yarashakaga guhangana bikomeye cyane n'ingabo z'u Rwanda no gushyira hasi ubutegetsi bwari mu Rwanda. Yashinjaga ingabo z'u Rwanda kuba ziri muri Kongo ku nyungu bwite kurusha inyungu z'umutekano w'akarere. Hari kandi Major General Nobo Mayombo. Icyo gihe yari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Yagize uruhare mu bijyanye n'amakuru y'urugamba no gushyigikira amatsinda y'inyeshyamba z'abakongomani zari zarashingiwe i Kampala zigahabwa imyitozo n'ibikoresho bya gisirikare zije guhangana n'uruhande rw'u Rwanda. Inzobere mu bijyanye n'amateka y'igisirikare mu karere zemeza zishize amanga ko ingabo z'u Rwanda icyo gihe zari RPA zatsinze burundu urugamba rwa Kisangani, zirutsinda mu rwego rwa gisirikare no mu bijyanye no kugira ijambo mu karere. Abanditse ku by'inkuru bashimangira yuko nyuma y'iminsi 6 y'imirwano ikaze mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2000 ingabo z'u Rwanda zirukanye burundu iza Uganda UPDF muri Kisangani hose no mu nkengero. Uganda yazitakaza ibice byose by'ingenzi yagenzuraga birimo n'ikibuga cy'indege, itakaza ibiraro, itakaza imihanda y'ingenzi y'ubucuruzi. Abasirikare bayo bahatirwa guhunga, batakaza n'ibindi byose bari bafite, ku buryo ahubwo ingabo za Uganda zatangiye kwijundika ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni wazohereje aho muri Kongo. N'agahinda kenshi ingabo za UPDF icyo gihe zagiye mu bice by'amajyaruguru ya Bunia ndetse na Bafasende bahashinga ibirindiro. Ibyo bivuga yuko ingabo z'u Rwanda icyo gihe RPA zahise zigira ububasha bwose bwo kugenzura ibice byose bya Kisangani n'inkengero, kandi bihimbara urugamba rwakurikiyeho bwo gukuraho ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila nawe wari warashwanye n'u Rwanda icyo gihe. Uretse kwishitira umwanzi bari bahanganye ari we Uganda, u Rwanda rwashoboye kugera ku nshingano zarwo z'urugamba kubera ko rwakuyeho inkomyi zose z'ingabo za Uganda zari zibangamye aho mu mujyi, nuko bashyiraho ibikorwa by'ingenzi bya gisirikare byatumaga bashobora gushyikira noneho RCD Goma barwaniraga. Icyo gihe RCD Goma itihabwa uburenganzira bwo kugenzura Kisangani yamaze kubohorwa n'u Rwanda. U Rwanda rubona ubwiganze n'ubufasha bwo kugenzura amayira yose y'ubukungu n'uburenganzira bwa gisirikare mu bijyanye no kugenzura ikirere aho ngaho. Mu buryo bw'ibarurisha mibare rya gisirikare hamwe n'ibikoresho, ingabo za Uganda zahuye n'igihombo gitangaje. Ibikoresho byazo byinshi byaratwitswe n'ingabo za RPA. Mu by'ukuri ni intsinzi y'amateka hagati y'ibihugu byombi yaririmbwe n'ingabo z'u Rwanda zari muri Kongo. Cyakora ku rwego rw'ibihugu birinda kubivuga ngo ibyabereye Dallas bisigare Dallas, nako ibyabereye Kisangani bisigare Kisangani. Abaturage ntibamenye byinshi kuri uru rugamba. UPDF yatakaje intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara, indege za kajugujugu, imbunda ziremereye hamwe n'abasirikare. Byari kimwaro batajyaga kuvuga i Kampala mu by'ukuri
amateka yasigaye muri Kongo uko yakabaye. U Rwanda narwo rwabaye nkuru biceceka nubwo bari bamaze kurwanira muri Kisangani, ariko inyuma ku isura hagumye umwuka usa naho ari wo kumvikana babyumvikanyeho tubigumishe muri Kongo. Mu gihe cya mbere cy'imirwano yo mu kwezi kwa munani mu 1999, Perezida Pasiteri Bizimungu yagiye guhura na Perezida wa Uganda mu biganiro byo guhosha umwuka mubi. Ibyo biganiro byabereye i Mwanza muri Tanzania. Muri icyo gihe Paul Kagame yari Visi Perezida, akaba n'umuyobozi mukuru w'ishyaka rya RPF Inkotanyi, ndetse yari na Minisitiri w'Ingabo, bivuze yuko ari wari ukuriye ibikorwa byose bya gisirikare kandi agahabwa raporo yose y'ibyabereye muri Kongo. Birumvikana yari umugaba w'izo ngabo zose zarwanaga aho ngaho muri Kisangani. Niwe wahimbaga amayeri yose ya gisirikare, de facto leader mu bijyanye n'urugamba rwo muri Kongo guhera mu 1996 kugera mu 2002. General Paul Kagame icyo gihe wari Visi Perezida ari na Minisitiri w'Ingabo, uyu munsi ayobora u Rwanda, niwe wari wikoreye umukamato w'amayeri yose yakoreshejwe mu gisirikare aho ngaho kugera Kongo ibohowe bwa mbere n'ubwa kabiri, kugera n'ingabo za Uganda zikubitiwe Kisangani, ndetse ingabo z'u Rwanda zandika amateka mu zino operation zakurikiyeho twazabirebaho nyuma. Amabwiriza ya General Paul Kagame wari i Kigali yageraga byako kanya kuri James Kabarebe icyo gihe wari koloneli, nawe agafata imyanzuro n'ibyemezo bikomeye. Niwe watanze amabwiriza. Paul Kagame niwe watanze amabwiriza yuko General James Kabarebe agomba gupanga urugamba n'amatsinda byo guhangana na UPDF ya Uganda muri Kisangani, kandi akabigizayo bya burundu. Bari basigaye barabaye intambamyi ku kazi ka RPA muri Kongo. Abandika amateka baheraho bavuga yuko nubwo Pasiteri Bizimungu yari perezida w'icyo gihe wasinyaga ku masezerano amwe n'amwe mu rwego rwa diplomasi nka perezida w'u Rwanda, ariko Paul Kagame yari we rufunguzo rwa byose rw'ibijyanye n'urugamba rwa gisirikare rwaberaga mu burasirazuba bwa Kongo n'umutekano w'akarere. Yari afite ku bitugu ububasha bwatuma akarere gahinduka uko abyifuza mu bijyanye n'umutekano. Biranashoboka yuko biri mu bintu byatumye Pasiteri Bizimungu yegura ku 23 y'ukwezi kwa gatatu mu 2000. Cyakora intambara y'iminsi 6 yakurikiyeho ni nayo ya nyuma yahuje ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda muri Kongo. Hagati y'itariki 5 n'igitondo cya 10 Kamena mu 2000, Paul Kagame yari yaramaze kuba perezida w'u Rwanda. Yaramaze amezi 2 yonyine arahiye kuba perezida w'u Rwanda, kubera ko yarahiye kwa 22 y'ukwezi kwa kane mu 2000. Amaze kurahira rero ubwo yabaye perezida, noneho yigiriye guhura na perezida wa Uganda Museveni mu biganiro bya nyuma, bisa naho nta wundi muntu uri hagati ya bombi nk'uko Pasiteri Bizimungu yagendaga. Muri icyo gihe cya nyuma, Perezida Paul Kagame yari afite ubuyobozi bwose bwa politiki n'ubw'ingabo, byatumye byihuta gufata imyanzuro ikomeye n'ibyemezo byo gutuma u Rwanda ruhagarika ibitero ku ngabo za Uganda no gutuma Uganda yemera kuva muri Kisangani igahigamira ingabo z'u Rwanda. Hari abanditsi b'amateka bandika bati Museveni yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo guhangana n'umuvuduko w'impinduka za politiki Kigali yari izanye, byatumye Uganda itakaza abasirikare benshi ku rugamba, ndetse urugamba rwa Kisangani rwagabanije umurego w'intambara Uganda yifuzaga gushyira mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu byombi cyakora nyuma byaje kwemera gukura ingabo zabyo aha muri Uganda ku gitutu cy'umuryango w'abibumbye Loni. Ikigaragara yuko Uganda yahombeye muri intambara cyane nuko nyuma y'urugamba urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rwafashe umwanzuro ukomeye cyane ku ya 9 y'ukwezi kwa kabiri 2022. Murabyibuka, uru rukiko rwategetse Uganda kwishyura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 325 z'amadolari y'Amerika. Iki gihano Uganda yahawe cyaturutse ku rubanza rwabarigaga ibikorwa by'ubushotoranyi, kwangiza umutungo kamere, iyicwa ry'abasivili bikozwe na UPDF cyangwa ingabo za Uganda. Ni mu gihe cy'intambara ya Kongo ya kabiri hagati y'1998 n'2000. Ni nacyo gihe kiri mu rugamba rwa Kisangani. Uku gushinjwa kwayo kwaturutse kuko urukiko rwarasanze Uganda ihamwa n'ibyaha byo guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga intambara muri ibyo bihe. Igice cya mbere cyari gikomeye kurusha ibindi byose, cyari kizwe na miliyoni 225 z'amadolari yagenewe kwishyura ibyangijwe mu rwego rw'ubuzima bw'abantu, harimo n'abantu bishwe ku rugamba, abakomerekejwe, abafashwe ku ngufu, abaturage benshi bateshejwe ingo zabo, ndetse n'impunzi zagiye hirya no hino zivuye mu byabo cyangwa se biturutse ku mirwano. Naho igice cya kabiri cy'ibihano cyari miliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika.
urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwavuze yuko izi miliyoni 40 z'amadolari y'inyongera zagenewe kwishyura ibikorwa remezo birimo nk'amazu y'abasivili, amashuri, ibitaro byasenywe n'ibisasu, urugero nk'amasoko, ibiraro ndetse n'ibindi byose byo muri Kisangani. Ibi ngibi ubwabyo byo kuba u Rwanda ndetse na Uganda bararwaniye muri Kisangani hagahanwa Uganda gusa, bisobanura neza wa mugani w'abaratino wa kera, malheur vaincu, uwatsinzwe yishyura facture y'intambara. Igice cya nyuma cy'ibihano cyari kizwe na miliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika. Urukiko mpuzamahanga rwayashyizeho nk'indishyi z'umutungo kamere w'igihugu cya Kongo wononwe cyangwa se wasahuwe n'abasirikare ba Uganda. Uwo mutungo warimo amashyamba, izahabu n'indi mitungo kamere yangijwe bikemezwa n'amategeko yuko UPDF yabyangije cyangwa yabisahuye. Ntabwo byarekeye aho ngaho, Uganda yarahanwe bikomeye cyane. Urukiko rwongeye gutegeka yuko Uganda igomba kwishyura amafaranga mu bice bitanu. Uganda kandi igasabwa kubisinyira. Yagombaga gutanga miliyoni 65 z'amadolari buri mwaka uhereye mu bihumbi 2022 kugera mu bihumbi 2026. Muri uyu mwaka nibwo Uganda igomba gutanga miliyoni 65 za nyuma mu ndishyi yaciwe. Ahangaha muri uru rubanza rero u Rwanda ntabwo rwarezwe. Impamvu rutarezwe nuko rwaje gukemura ikibazo cyarwo cyari muri Kongo. Muri uru rubanza turi kuvuga u Rwanda ntabwo rwarezwe kubera yuko muri Kongo u Rwanda rwaje gukemura ikibazo cyarwo na Kongo binyuze mu zindi nzira z'amasezerano ya diplomasi n'ubufatanye mu bijyanye no gucunga umutekano. Kongo itamo kurega Uganda gusa. Ubundi rero ntabwo byumvikana ukuntu u Rwanda na Uganda byarwaniye Kisangani mu myaka y'ibihumbi 2000. Umwuka mubi no gushwana bikomeye tukaza kubimenya cyangwa se bikaduka nyuma y'imyaka irenga 20 bigashwanyuka bya burundu. Kubera iki bitashwanyutse bakimara kurwana ngo abaturage bakumirwe mu bihugu byombi nk'uko byagenze mu bihumbi 2020 muri iyo myaka. Nyuma yo gukocorana aho muri Kisangani, ntabwo Uganda n'u Rwanda bagaragaje gushwana imbere y'abaturage. Ubutegetsi bwarabibungabunze, ariko burya hejuru mu butegetsi no mu nzego z'ubutasi n'igisirikare rwaragigaguranaga. U Rwanda rwarimo rwiyubaka, rwabirengeje amaso, ruhitamo kuguma kubana na Uganda yari yaragize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uganda nayo yanga kwiteza amenyo y'abasetsi, ariko inzika iyo igumaho. Byagombaga kuzashwanyuka rero, cyari ikibazo cy'igihe gusa. Mu myaka yakurikiye urugamba rwo mu myaka y'ibihumbi 2000 muri Kongo, ibihugu byombi byakomeje kubana ariko byishishanya. Buri ruhande rwari ruhugiye mu kubaka inzego zarwo. Uganda byari uko kimwe n'u Rwanda, buri wese yiyubaka. Gusa guhera mu myaka y'ibihumbi 2017 amakimbirane yahinduye isura. Byaturutse kuki? Ku bintu bishya bya politiki n'ubutasi byari bigezweho. Turabivugaho. Mbere na mbere, ikibazo gikomeye cyavutse ubwo u Rwanda rwasangaga hari umutwe w'inyeshyamba wa RNC, Rwanda National Congress, washinzwe n'abahoze mu buyobozi bukuru bw'ingabo barimo General Kayumba Nyamwasa. Nuko uwo mutwe ukaza guhabwa rwari n'ubufatanye n'igihugu cya Uganda mu rwego rwo gushaka abayoboke n'uburyo bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rugasanga Uganda ibifitemo uruhare. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Uganda bwatangiye kugira ubwoba bw'uko inzego z'ubutasi z'u Rwanda DMI zari zaramaze kwinjirira inzego z'umutekano n'igipolisi bya Uganda, kandi ngo byari biriho ku rwego rwo hejuru. Ibyo u Rwanda rwabikoze kubera ko narwo rwikangaga inzego z'ubutasi z'amahanga kwisonga Uganda. Byatumye rero inzego z'ubutasi bwa gisirikare muri Uganda zitangira umukwabo ukomeye cyane. Gusa ngo zari zaratinze, zatangiye gufata abantu b'Abanyarwanda barafungwa, abandi bakorerwa iyicarubozo. Abanyarwanda benshi babaga muri Uganda n'abahagendaga bashinjwa kuba intasi. Ibintu rero bitangira kudogera. Umwuka w'uburakari ufata abayobozi hagati y'impande zombi, ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Kampala muri Uganda. Gushinjanya kunekana no kwinjira inzego z'umutekano byafashe intera mu 2019. U Rwanda rufata umwanzuro ukomeye cyane wo gufunga umupaka wa Gatuna no kubuza abaturage barwo kujya muri Uganda kubw'umutekano wabo. Bityo ya nkundura yari maze imyaka yose isinziriye igaragara no ku mugaragaro mu maso y'abaturage n'amahanga, ubundi nta wari ubizi. Mu gihe cy'imyaka hafi 20 iri hagati y'intambara ya Kisangani mu 2000 n'ubushyamirane bweruye bwayiteje bugafunga umupaka mu 2019, hari ibimenyetso byinshi bigaragaza gushotorana ndetse no gusopanyirizanya hagati y'ibihugu byombi kugera no ku rwego mpuzamahanga, kandi bikagaragara mu buryo bweruye.
buri umwe yifuzaga kurimbura undi, nyamara bucece. Nyuma y'intambara ya Kisangani, ibihugu byombi byasigaye birebana y'ingwe, maze mu myaka yakurikiyeho haza kugaragara ibikorwa n'imvugo zashoboraga kuzambya umubano hagati y'ibihugu byombi. Nibyo rwose abaturage bamenyaga bikeya, ariko mu buyobozi ibintu byaracitse. Mu myaka ya mbere nyuma gato y'intambara hagati y'ibihumbi 2001 n'ibihumbi 2003, umwuka wari mubi cyane cyane, ariko hagati y'u Rwanda na Uganda ibihugu byombi byatangiye gushyira ingabo zabyo hafi imipaka ya buri gihugu, iz'u Rwanda zireba muri Uganda n'iza Uganda zireba mu Rwanda. Byari mu rwego rwo kwitegura intambara nshya. Turi mu bihumbi 2001 kugera mu bihumbi 2003. Icyo gihe Uganda yashinjaga u Rwanda gushyigikira abasirikare bayo bari baravuye mu gisirikare bafite amapeti yo hejuru, ku isonga Colonel Anthony Kakabale n'uwitwa Samson Mande. Abasirikare bari barashinze umutwe w'inyeshyamba witwa PLA, People's Redemption Army. Uyu mutwe washinzwe n'abasirikare ba Uganda wifuzaga guhirika ubutegetsi bwa Museveni i Kampala, ariko ngo bagafashwa n'uruhande rw'u Rwanda icyo gihe. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rwashinjaga Uganda guha rugari no gufasha abasirikare barwo bari barahunze igihugu. Ibi bihugu byombi bikaba byaragiye bishinjanya guha ibyangombwa by'ingendo passport abanyapolitiki n'abasirikare barwanyaga ubutegetsi bwa buri gihugu, kugira ngo babone ukuntu batambuka bakorera ingendo mu bihugu by'amahanga bavuye muri Afurika bagere no mu Burayi. Uwo mwuka mubi wavuye mu bihumbi 2001 ugera mu bihumbi 2003, uza gucogoramo gatoya wongera kubyuka mu bihumbi 2010. Icyo gihe haje ikindi kintu gishya. Uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wari na ambassadeur wari umaze guhunga, Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, yahungiye muri Afurika y'Epfo, ariko ikibazo gikomeye cyane ahunga anyuze i Kampala. Kampala imuha inzira nubwo bwose ibyangombwa yabihawe n'igihugu cya Tanzania. Inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo zamenye yuko kugera aha muri Uganda byakozwe n'inzego z'ibanga z'igisirikare CMI, bamufasha guhunga no kumuha inzira. Ndetse byanavuzwe yuko inzego z'ibanga mu gisirikare cya Uganda CMI zafashije Lieutenant General Kayumba Nyamwasa gushinga umutwe wa Rwanda National Congress mu rwego rwo gusopanya. Buri gihugu cyatangiye umukwabo ukomeye cyane wo gufata no gufunga abaturage hamwe n'abasirikare ba buri ruhande. Uganda yagiye ita mu gihome abacuruzi b'Abanyarwanda, abanyamahirwe ikabasubiza inyuma ntibafunge, bose ikabashinja kwinjira infiltration, binjirira inzego z'umutekano n'igipolisi, mu gihe u Rwanda narwo rwakazaga umurego mu gucungana no kugenzura abanya-Uganda bazaga ahangaha mu gihugu. Ibi bikorwa byose byari ibanga ry'ubutasi n'inzego z'umutekano, ariko biri mu bushotoranyi buhambaye, byakomeje gututumba nta muturage ubizi. Byasaga n'ibikorwa bibera munsi y'ameza, nyamara hejuru ku meza abantu baganira ibintu bicika. Umubano ari mwiza nta makemwa, ndetse chéri et chouchou ku mugaragaro byagiye hanze nibura mu 2017. Ariko nabyo byari bitaraba bibi cyane, kubera yuko ntawatekerezaga yuko ubushyamirane bwa Kisangani bwashobora kubyara ishyano ryamara imyaka 17 ricumbikiwe nta muntu urarizikura. Inzobere mu by'amateka na politiki zerekana yuko amakimbirane hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda atarashingiye ku mpamvu z'umuntu ku giti cye hagati ya Perezida Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni. Ntabwo rwari urwango rw'abantu ku giti cyabo. Abanditsi bavuga yuko kutumvikana ku Rwanda ndetse na Uganda byaturutse ku mpinduka za politiki n'umutekano w'akarere ibihugu byombi bitabonaga kimwe. Mu bihe bitandukanye ibihugu by'akarere ngo byashatse kubona ubwigenge busa n'ubwuzuye, u Rwanda rukaza ku isonga. Mu busanzwe aba bagabo bombi, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, babaye inshuti z'akadasohoka mu bihe bitandukanye. Barakoranye bya hafi mu nzego z'igisirikare, banakorana mu buyobozi, kandi bahurira kuri byinshi birimo n'ubucuti busanzwe budashingiye ku kazi. Nta wakwirengagiza yuko urugamba rwa NRA rwagejeje Museveni ku butegetsi muri Uganda mu 1946. Museveni yarufashijwemo n'Abanyarwanda benshi baje gushinga RPF Inkotanyi. Muri abo ngabo rero ku isonga harimo na Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda ubu. Hari abatekereza yuko Yoweri Kaguta Museveni yituye RPF Inkotanyi gufasha mu rugamba rwo kubora igihugu mu 1990. Ku ruhande rumwe wenda byaba byo, ariko ku rundi ruhande nanone Yoweri Kaguta Museveni yabikoreshejwe nuko politiki y'akarere agombaga guhinduka, kandi gahinduka muri ubwo buryo nyine bisaba yuko hakoreshwa imbaraga z'igisirikare. Mbere na mbere kutumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda mu myaka yakurikiye urugamba rwo kubohora u Rwanda byashingiye ku nzego z'ubuyobozi bwagiyeho mu Rwanda
ndetse n'ibitekerezo u Rwanda rwagendeyeho bitandukanye n'ibyifuzo bya Uganda. Abanditsi babyise ideological and ego clash. Dore ukuntu babisobanura. Perezida Museveni n'abayobozi bakuru muri Uganda, cyane cyane muri NRM mu ishyaka riri ku butegetsi, ngo bakomeje gufata Uganda nk'agahugu gato cyangwa se umuvandimwe muto, ni ukuvuga murumuna wawe. Kuri bo bagombaga kuba ba mbere mu gufata icyerekezo cy'igihugu u Rwanda rugomba kugenderamo, bakitwaza yuko bafashije cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda guhera mu 1990. U Rwanda rwagombaga kugendera munsi y'ibitekerezo bya Uganda, mu by'ukuri ikaba nk'intara ya Uganda. Ku rundi ruhande, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'ubuyobozi bwa RPF Inkotanyi ntibashoboye kwemera icyo gitutu n'uko kuntu ibintu byagombaga kugenda. Bumvaga yuko u Rwanda ari igihugu gito mu bijyanye n'ubuso, ariko mu bijyanye n'ibitekerezo ndetse n'amategeko ni igihugu cyigenga kidashobora gushingira ku mateka y'urugamba gutyo gusa ngo Uganda ihitemo inzira y'ahazaza u Rwanda rugomba kugenderaho. U Rwanda rwagombaga gushyiraho umurongo wagutse wo kuyobora abaturage barwo, bitandukanye n'uko Uganda iyobora abaturage ba Uganda. Ubwo rero ako kanya ibintu byari bitangiye gutandukana cyane. Kampala ntiyari kibonye ijambo mu bijyanye no gutegeka u Rwanda mu minsi y'icyo gihe n'ahazaza. Iri tandukaniro mu bijyanye n'ibitekerezo nibyo abanditsi bise ideological and ego clash. Iyi ego cyangwa se ukwirebaho cyane no gushaka kugenzura ibintu, abanditsi bavuga yuko ariko Museveni yiyumvaga mu myaka ibanza. Ikindi cyatumye ibintu bigenda nabi kugera barasanye na nyuma yaho umwuka ugakomeza kuba mubi ni ibyitwa regional hegemony cyangwa se hegemony regional. Buri muntu wese yumvaga agomba kugira ijambo mu karere, kandi kugira ngo ugire ijambo ry'akarere nuko ugomba kuba usa naho uyobora undi. Kujya muri izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, kubohora igihugu cya Kongo no guhabwa abandi bayobozi bandi, byose bigizwemo uruhare n'u Rwanda ndetse na Uganda, byatumye ibyo bihugu byombi bigaragara nk'abapatro b'umutekano muri aka karere. Ariko abapatro nanone bakiri babiri, hagombaga kuboneka umwe. Ubaye patro yagombaga kugira ijambo riruta iry'undi muri ako karere. Ibyo byateye impagarara hagati y'ibihugu byombi. Rero hari abanyamateka n'abanyepolitiki babanditsi barenze ibyo, batangira kwibaza niba hari uwaba yarakoreshejwe n'amahanga mu kubangamira inyungu z'undi. Abasesenguzi benshi bahuriza ku kuba nta gihugu cy'amahanga na kimwe cyakoresheje umwe muri aba bagabo nk'igikinisho kugira ngo ategeke mu buryo bwifuzwa cyangwa se ahungabanya inyungu z'undi muri ako karere. Akenshi abantu batekerezaga yuko haba harimo ikiganza cya Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza cyangwa se abandi. Yaba ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se ubwa Uganda, nta n'umwe wari witeguye gukurikiza amabwiriza avuye ahandi hantu uretse ibitekerezo byacuriwe mu gihugu ubwabyo. Cyakora ahubwo umwuka umaze kuba mubi, ibyo bihugu twavuze bikomeye birimo Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye bakoze ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'akarere wongere usugire. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo, ari naho habaye urugamba rwa Kisangani, ibihugu bimwe by'uburengerazuba byari bifite inyungu zikomeye cyane amakompanyi y'ubucuruzi acukura amabuye y'agaciro aho muri Kisangani n'ahandi. Byatumaga rero rimwe na rimwe ibyo bihugu bishyigikira imitwe y'inyeshyamba itandukanye yarwaniraga aho mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba u Rwanda rwarashyigikiye RCD Goma, Uganda igashyigikira RCD Kisangani, abantu babibonye muri ubwo buryo. Gusa hari abatekereza yuko impamvu ya byose itari ishingiye ku mabuye y'agaciro nk'uko byakorwaga n'uburengerazuba bw'isi. Abenshi bashingira ku kugira ijambo mu karere, nubwo n'amabuye y'agaciro nayo atakwirengagizwa. Cyakora ibi bihugu by'amahanga byagurishaga intwaro ku mpande zombi kandi bigashyira igitutu kuri buri ruhande mu bihe bitandukanye. Byatumaga u Rwanda rwikanga yuko Uganda yagira ubufatanye mpuzamahanga mu kuvogera umutekano warwo cyangwa se igakorana n'imitwe y'inyeshyamba zo muri Kongo. Uganda nayo ikikanga nk'ibyo ngibyo, itekereza yuko u Rwanda rushobora kugirana ubufatanye n'ibihugu bitandukanye mpuzamahanga cyangwa se imitwe yo muri Kongo kugira ngo ruhungabanye umutekano wa Uganda. Muri ibyo bihe ibintu bitari byoroshye hagati y'u Rwanda na Uganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza bombi bagerageje kunga u Rwanda na Uganda mu bitandukanye. Ibizwi neza nibyo mu 1999 mu 2000 n'ibihumbi 2001 Amerika n'Ubwongereza bagumaga hafi bakomakoma kugira ngo u Rwanda na Uganda biyunge umuriro utaka mu karere. Gusa abahanga bavuga yuko nabyo uburengerazuba bw'isi bwabikoraga kugira ngo burengere inyungu zabwo zari mu karere, kubera ko intambara y'ibihugu byombi yashoboraga kwangiza inyungu zabo iza politiki n'iz'ubukungu. Ikindi kandi
ibyo bihugu by'amahanga cyane cyane Amerika n'Ubwongereza bafataga Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Yoweri Kaguta Museveni nk'amaraso mashya y'abayobozi ba politiki Afurika yari imaze kugira bashobora guhindura byinshi. Babyitaga New Generation of African Leaders. Bakabona yuko gushyamirana kw'abo bayobozi bombi bafite ubushobozi buhambaye kwasandaza akarere kose k'ibiyaga bigari kandi bigahindura ibintu byinshi. Ibihugu by'amahanga rero ku isonga Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze intambwe zihagije zo kunga ibihugu byombi nyuma yo guhangana. Icyo abanditsi bibuka kurusha ibindi byose ni uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Claire Short ndetse na Giles Smith wari umujyanama mukuru wa Perezida Bill Clinton wa Amerika amugira inama kuri Afurika. Bakoze ingendo mu Rwanda ndetse no muri Uganda bagerageza kumva ikibazo cy'umutekano ukuntu cyifashe no kugerageza guhuza ibihugu byombi bitumvikanaga na gato. Amaso mpuzamahanga yari yarabiteye imboni. Inyandiko z'abanyamateka zandika yuko impera z'1999 n'intangiriro z'ibihumbi 2000 aba bayobozi bombi n'andi matsinda y'abaturutse muri Amerika no mu Bwongereza yahinduye Kampala na Kigali isibaniro ry'ingendo, batangira kumera nk'aho ari abasangwa. Bahuriraga kenshi bakaganira n'abakuru b'ibihugu byombi mu biganiro ibanga rikomeye. Bari bagamije kubasaba yuko bakumira intambara yakongera kwaduka, bakavana ingabo zabo mu mijyi ya Kisangani kandi bagahagarika amakimbirane ashingiye ku kugenzura akarere no kugira ijambo. Ubwongereza bwo bwanageze aho bukoresha igitutu cy'amafaranga y'ubufatanye. Icyo gihe bwari umuterankunga mukuru w'ingengo y'imari y'u Rwanda cyo kimwe na Uganda, ku buryo mu bihumbi 2001 Claire Short wari umunyamabanga w'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga yahuje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Museveni wa Uganda mu nama y'amateka yabereye i Londres mu Bwongereza. Muri iyo nama Claire Short yababwiye yuko Ubwongereza bufite gahunda yo kubangamira inyungu z'impande zombi, bagahagarika amafaranga y'ubufatanye n'inkunga zose z'amahanga cyane cyane ziva mu Bwongereza zijya mu gisirikare cy'ibihugu byombi niba gushotorana gukomeje. Muri iyo nama ya Londres nabwo itaramenyekanye cyane ikaza kumenyekana nyuma, ibihugu byombi u Rwanda na Uganda biyemeje gushyiraho gahenge k'igihe kirekire. Ibihugu byombi bivuga yuko bigiye guhagarika ibijyanye n'ubushotoranyi. Hari abatekereje yuko wenda habaye gutinya uko guhagarara kw'inkunga z'amahanga zari nyinshi cyane cyane zivuye mu Bwongereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zakoreshe urwego rw'ubutasi n'ububanyi n'amahanga binyuze mu biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyo gihe Colin Powell mu bihumbi 2001 yasabye impande zombi kubahiriza amasezerano yo gukura ingabo zabo muri Congo, amasezerano yiswe aya Lusaka Ceasefire Agreement. Ibiro bya Colin Powell wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yanasabye ko hajyaho umurongo w'itumanaho rya hafi kandi rihoraho rihuza ubutasi bw'u Rwanda n'ubwa Uganda kugira ngo basangire amakuru y'umutekano. Amasezerano y'i Londres yo ku ya 6 y'ukwezi kwa 11 mu bihumbi 2001 yasinyweho n'u Rwanda ndetse na Uganda yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma umwuka mubi uhoshwa. Yararimo ingingo nshya kandi zikomeye zigamije guhosha umwuka w'intambara yeruye yatutumbaga kwa kongera kubera Kisangani cyangwa se ahandi muri Congo. Byanatumye ibihugu byombi bitangira gutekereza gukura ingabo zabyo ku mipaka ireba buri ruhande. Ingingo ya mbere y'ingenzi muri aya masezerano yari uko ibihugu byombi bigomba guhagarika umwuka w'intambara n'ubushyamirane kandi bigahagarika imvugo z'ubushotoranyi mu itangazamakuru. Icyo gihe itangazamakuru ntiryari ryinshi, ariko Uganda yari itembere cyane mu kwandika no kuvugira kuri za televiziyo. Muri aya masezerano kandi u Rwanda na Uganda bemeranije ko batagomba gucumbikira imitwe y'inyeshyamba cyangwa y'abasirikare runaka n'abanyepolitiki ishobora guhungabanya buri gihugu. Bumvikana yuko abasirikare n'abanyepolitiki bari barahunze bagomba gushyikirizwa Loni mu ishami ry'uyu muryango ryita ku mpunzi, hanyuma bagashyikirizwa ibihugu byabo cyangwa bagashakirwa ubundi buhungiro. Kugira ngo aya masezerano bumvikanyeho ashyirwe mu bikorwa, bumvikanye yuko hagomba kujyaho akanama gahuriweho k'abasirikare b'impande zombi gashinzwe kugenzura ibirego byose by'ubutasi ndetse n'umutekano mukeya. Hiyongeraho igitutu cy'Ubwongereza kumvikanishaga yuko igihugu cyose kizatangiza imirwano ku kindi kizahagarikirwa imfashanyo zose z'ubukungu n'iza gisirikare. Gusa aya masezerano icyo yakoze ni uguhosha umwuka mubi, ariko ntabwo ubwumvikane buke bwari buhagaze. Gushyamirana byagumyeho mu buryo bw'ibanga. Cyakora nanone yatanze umwanzuro ukomeye cyane kubera ko asubije inyuma intambara yari igiye guhuza u Rwanda na Uganda nibura mu bihumbi 2003. Aya masezerano ya Londres ni nayo yatumye impande zombi
zikura ingabo zazo ku mipaka, kubera ko gukererwa gato kw'aya masezerano kwari gutuma ibihugu byombi bisakirana, u Rwanda rugahanagura Uganda cyangwa se Uganda ikabikora gutyo ku Rwanda. Umubano w'u Rwanda na Uganda waje kugenda neza ariko urimo amacenga menshi, byongera gusandara mu 2017, ariko mu by'ukuri ntabwo bwari ubushyamirane bushya cyangwa se ikintu cyadutse gutyo gusa. Byari ibintu bifite imizi mu myaka yari yabanje n'urugamba bahuriyemo rutari rworoshye. U Rwanda na Uganda byaje kongera kuzanzamura umubano wabyo mu ntangiriro z'ibihumbi 2022, nyuma y'imyaka hafi 5 y'urwikekwe hagati y'ibihugu byombi, ku buryo umupaka mukuru wa Gatuna wari ufunze mu myaka 3 yose yakurikiyeho, kandi ibihugu byombi birebana y'ingwe. Uku kuzanzamuka k'umubano mushya ntikwaturutse ku nzego za diplomasi gusa, ahubwo kwagizwemo n'uruhare n'abasirikare bakomeye n'abategetsi bo hejuru, kwisonga General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni n'umujyanama w'umukuru mu bya gisirikare. Mu bihe biheruka, General Muhoozi yiyemeje gufata iya mbere mu gukemura iki kibazo binyuze mu miterere y'umuryango n'icyizere yari afitiye umuryango wa Perezida Paul Kagame. Mu magambo ye kenshi yamwitaga muzeyi cyangwa se umubyeyi, akamwita umubyeyi agaragaza yuko basangiye umuryango, ko yamureze kandi ko ari mukuru we mu gisirikare, ko ari umuntu ufite amateka akomeye cyane kandi akizera Perezida Kagame nk'umuntu watekanisha akarere. Ingendo ze z'amateka i Kigali zatumye Kigali na Kampala byongera kurebana neza. Mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi 2022, General Muhoozi Kainerugaba yagiriye uruzinduko rwa mbere i Kigali, yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro na Perezida Paul Kagame, aba umuyobozi wa mbere mu rwego rwo hejuru muri Uganda uganira na Perezida w'u Rwanda kuva amakimbirane yakaza umurego mu 2019. Muri ibyo biganiro by'ibanga kandi by'ubwumvikane, impande zombi zemeranije ku ngingo zikomeye cyane zirimo gukemura ibibazo by'umutekano n'ubutasi byatumaga u Rwanda na Uganda byishishanya. Nyuma y'iminsi mikeya urugendo rubaye, ku itariki 31 y'ukwezi kwa mbere 2022, u Rwanda rwafashe umwanzuro ukomeye cyane rwerekana yuko rufunguye ku mugaragaro umupaka wa Gatuna. Byabaye ikimenyetso gikomeye cy'uko umwuka mubi ushobora kuba ugiye kuvaho, abaturage bongera gucuruzanya hagati y'impande zombi, ndetse bidatinze mu kwezi kwa kane 2022, nyuma y'amezi 2 gusa, General Muhoozi Kainerugaba yongera kugaruka i Kigali, ahakorera ibirori by'isabukuru y'amavuko y'imyaka 48. Bukeye bwaho abanyarwanda benshi bajya muri ibirori muri Uganda, nanone bamufata nk'umuvandimwe wabo. Muri uwo mwaka Uganda yakoze impinduka nyinshi zikomeye mu nzego z'ubutasi n'ubwa gisirikare, ihindura abayobozi bamwe na bamwe u Rwanda rwashinjaga guhohotera abanyarwanda, itangira kandi n'umukwabu wo gufunga cyangwa se kwirukana abayoboke b'imitwe yarwanyaga u Rwanda, kwisonga RNC bari bafite ibirindiro muri Uganda i Kampala. Ibi bikorwa byose byagejeje ku mwanzuro ukomeye cyane wo gusubukura umubano hagati y'ibihugu byombi, ku buryo uyu munsi tuvugana mu bihumbi 2026 umubano n'amayira byose byarafunguwe, inzira z'ubucuruzi zirakora nk'uko bisanzwe, politiki ni nta makemwa, umutekano ku mipaka nta mpaka zihari. Ariko intandaro y'ibi ngibi byose abantu babonye mu minsi yashize mike rwose ni ibintu bifite imizi mu mateka wakwitaho ibisigaratongo byo hambere mu ntambara zo mu 1999 n'ibihumbi 2000. Turabashimiye cyane, mugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.